Kubrepi baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Mat kiba kongsan mentaka sini Shillong. Kerpat kitrai kali na Jantia Hills ban penduna yaka kuna kot kali. Lap saka wei kamet yap na kram doyong kiu ke jingyap syaka atu prangon. Wat surak uba Adelbert haum sosun wa indo. Ban kentiu burom ke perton Eastern Command yaki shipai baslur. Pat menta gini pai syaki Khubor ki pakambnya. Kinoyalam ke Joint Action Committee East Jantia Truck Owners and Transporters Association, bat ke Jantia Hills Truck Owners Association. Haka shipau tarik Rymphang kilaya kendu yau Menteri Rangba Sunrop ke Jylla, ba snya balangdhar ban kerpat na ke sorkar ban penjem ya kedor by permit, by insurance, by fitness, bat by kuna yaki try kali ki bala kitram renjany ban siu yaki dor ki mur syaka sorkar Jylla. Kinoyalam jong kini ki association kila kerpat bat ai jingmut yau ba snya balangdhar ban penhiar ya kador kamur daga ba pendankam ban siu daga special one time settlement scheme SOTS ka ba kam jam dor kenang ba ki kali kamai ki bala syuset menta kinla ban ki ban ksan. Kani ka kentiu ya ka yok ka kot jong ki long ying long sem bat kum juru ya ka khajna syaka sorkar. Kawai pat kaphang ka bakini kinoyalam kila kerpat na uba asnya bhalang kalong ban penkiu ya ka baikit bai ba ya ki mar ki mata hakani ka Jylla. Uba SS sayo nong aiktin kini ki seng ulaong. Baro shikata ki try kali ki siu syaka sorkar da ka pisa. Mentapat labetha ban siu da ka online. Bu na ki kimnang ban pendankam ya ka. Kumta la sakut banit siu hakapor ka babiang. Ula udru ya karukom o kuna jong ka sorkar. Habalakut kapor jong ki kot kali wat tang shisngi lahaban siu pura kumbala o kuna ya ki bala buteng bun benai. Ula kerpat ya ka sorkar ban penkela ya kali wat tang shisngi lahaban siu pura kumbala o kuna ya ki bala buteng bun benai. Ula kerpat ya ka sorkar ban penkela ya kani karukom o kuna. Somyo SNS ayo spokesperson jong JEC jong artli kiseng kepada jong East Jantia Hills District, pat jong Western Hills District. Ngiwan hane ban kerpat di Minister Padon Prom jongi kepoin kepada kami kadai nak bentaga concession dan bentagi tax bagi day ban siu ya ka sorkar ya ki kali ibon bala yapkot dan Khuborjylla i Minister keluar ini ban irap dengan terbelak menyai and plus na ka bentaga jingha bar ka jing day kamlang bat mangi bat kisim factory bagan yaj baik bagan yaj denti ila keluar ini ban puak ki kata kala kalti bagin poi sa kata kathong haga jingkit jingba daga baya ya renti klem kono kono jing dawa ka ban persnio solti siking lane ka ban hala lane ka ban demand daga ba khang ki kali ni wan krani i daga badan ko dong brom mi la snap ki busngo jungi ni kermen scam ban ni shania heisa snya bhalang dhar deputy chief minister jungi ban gi Khuborjylla komba i laju yarap yangi de ki phausin ni community bagan artli kam ki mat bani wan rai i mataga singru kin boy chaka thong jogin job kubleshibon nang kani assumption dai gadan kadai na ina details na gidei na bro artli gi district na East Jantia ba na West Jantia kabagri kahul kina nya trong ga kam dei tangga group jong nya trop kadai jong ka bakit baba ya ga kya ka son in the simple term we are the transporters of the cement and all the available good and products which is available from about two of our district. Kau kebaik kati bakit tang kimar kan? Kedai bakit di Khubor. Okay. Te kumulok mata kabri bakan kakit ka ba ka jinga ya DJP tu ka dan em ka nu ka ting bom ya suju mod apring kiwe pat kin hona mang idon ka ba kin to sigi bom. Si ban ya kan thok pramangi ngim justu na dikata. Yes. Mo bangin ong uwe babha uwe babi jude ban pen i kata. We are here as an educated people. We will follow the system and in what dakalat galanti ka babha om daga bani kadukti we ngim justuna kata bani kadukti boutei une kane katai we are here for a purpose and the purpose is for for the benefits of our people naga bantaka jai brio jungi ki khai ki khantami ki panar jungi badan stai ki badawa ya ka jingsha ka bade ki de banyo namar bro ki mar ki mata ki mi na station hi i so jentia hi tingi ki lanti ba ya ka bade ban le ngin le handai ban ya kadukti iwe nginom dalale nginom tre
jungi kanta misal prestun sar halang jungi berus iem jung jentia jungi wela wana tingi. We are so proud to have a leader like him who give us time at any moment, any time. We are very proud to say that we have got a very good heart minister, which is very accessible and a very helpful person. Dia boleh benih kerkom sia begini kikot kislah juga kiki baik kali. MC ba, lemen swa kadi ke perthai ke juk pemandai, bangiyai. Daka jinglap sakaway kamet yap na kram do yong Thangsco East Giant Hills District. Baro ki baladu ya ka jing em ki poi menta saka arpu prangut. Uwe uba mensa ula klatno haka jaka ha hospital. Ka kerwo bala pha ka sarkar laya thu ki ba mensa menta ki dan sa prangut bat ki dang don ha ki jaka sumar. Ban syupen kenmau nakaliang Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ulapan bena banten rong bailut kesan arlak tengka ya ki bala klatno bat sanpau hajar tengka ya ki bala mensau. Kasorkar Meghalaya kalarai bansiu bailut kesan lailak tengka syakitu ki bala klatno. Ka dynamite kala bathai kapar dawyong liu knai hakasan tarik menta ubanai ha mensngat Thangsco East Giant Hills District. UMLA ke North Shillong constituency ba Albert Nongrum hakashipau tarik Rymphang hajar alpun riu ula jurip ya kejaka banshna surok hasnong waindo bat sosun. Uba Albert ulaya thu udan jing temu banshna surok hakane kadong ya kaba ulaya kran bat pensngau syaka sarkar Jylla lengba uba prestun tensong Menteri Rangba senrop bat ki officer ka PWD. Hakane ke jinglet jurip lasan ran lang dagi rang basnong ka waindo bat sosun ki EE ke PWD SDO bat ki weide ki he sarkar. Kani ke surok kan sedang najan school Ram Krishna bat kan poi sajan ka community hall hawa indo kabala matphang da UL ba Friday lengdo MLA barim ka maukar. Uba Albert habayakran bat kilat pathai Khubor ulaong kapor kelade ban wanra ya kijing kela katkum kijing don kam kishnong kitau bat kipat ba ka Jylla. Kani ke surok kan pensuk shibu ni kipat ba jong kini kishnong hakisnam banwan ulaong. Jual Dakar Kiblai wanang sendaan ki member jongka dorban atli barkam tam ki official jongka pirudi nakaliang iba letet i executive engineer barkam ki official jongka pirudi iwan biang ni kecaka ban survey ringkat barkini ki official ringkat isnong to atli markadi ki dongkam jongka po nanya ipen kemau biang bakam dei ki jingkwa kadi ki dongkam ti kumala pun mau i ramba sinong ho kini ke involve hai ti por ka professor lawan lamba ka smart city kenrei sode ban ong ba kamdei su ya ka ban ong ta smart city la ong la habong ka smart city mula dangi wan ya yani ngai i panu ka jing i to met ka jing assignment bar kham tam ka por liur ko bi ramba sinong la pun mau ka de ka jing sisa ka bang ru kumon mali na yo sibon ka jingu jo dekat sinong ji survey na ka por ko pun mau kundiat Nadon ke jingit haka kam umdei ka tien bat hausinam arjar khat khandai lanam bakala ringkat bat CE ringkat bat EE SDO ki official jong pirudi don barsong do atli ngelewan ni kecaka ngelaya napo stretch to stretch ban pet ya ke jong kam jong ni ka jaka ban penkala syaka alternative route ti hatu por kawan ok jingja jong covid arjar arpo tingi kami yo syu ban ya chmat te kuat pakin mau ni kapor ya kinong song jongka waindo bat kunju kani ka suruk kawala di si lada shubu ka sarkar lemba minister bron i sa preston tensong lada maihi isyam khia ya ni ka kam da ka jingkut jumut kumang lalik hiru bani kendo hagini ki shibnai badap layo ya ka endorsement ila recommend ya kani ka benta ba syaka department bahkan le ka DPR tengah scam hi ke department kan le nak jong ke beta nomor kadi ke por ke juk ke baki pai ba borok sodong kiong ya sarkar penhe surok ke sarkar par ko ong to ai surok idon ki benta ke baki pai ba kia ban ai surok kia ban compromise kata ke jaka ke jongki ke kani par ka surok kani ke jaka ke benta ke di hot ke stream jong ani ka wam khra ke ban le cha wam khra ban joy cha wam khra tengah semua ladi ke por ke bangin dongkam ban ban penwandur ban tahu policy haju kopor ban perkhat kumno ban strategy seni ka benta ban convert ban penkelan opar syaka motorable road
Tiba kadai ke jingtawa jo Khubor. Namar kadai ka kumangilai community ya kita ki surok ke bengyo ke expansion of road kalau go bae namar kalan holding tenure system mangni ka pair. Kamlong ko biskiwi pat ki banta jo pari India baka sarkar kamon ka shimbai. Ki ka baar pat kalong ba kini ki sub road ki by road ki by lane ki sub lane. Kadai Khubor ka bangin hap perkhat na trai na ku memeli dekat bar ki Shillong dorbar Shillong dengan saya Shongker pang gunung ya perkhat. Kanang bakani kan wanra ya ta ke jing sup ke jing lai lui ke jing kluy kaya ke yang kamtam ki pai ba klabas kelas sofa pelan. Ki kani Kaperton Sipai Eastern Command jagari India haka sipau tarik Rymphang kala kentiu burom lai puh nyongut ki Sipai ki bala IT met bat mensim nak benta ban yada yakari ban wanra yakasuk kasan ban yada na kinongshun na bari yakani ke Jylla kentiu burom la penlong ha umroi military station Lieutenant General Ram Chandar Tiwari General Officer Commanding in Chief GOC in C Eastern Command Ula penkup burom ki lai puh nyongut ki Sipai hala ki jong ki kerdan da ki medal balasna kerpang. Ki Sipai ki balayo burom haka ni kasngi ki longkat kendai ngut haka medal sena na ka benta ka jing slur prangut haka sena medal na ka jing trai shitom arngut ki layo ya ka youth seva medal barkawai haka bar tu vishit seva medal hinyongut haka vishit seva medal barwai haka utam jivan raksha padak. Lai buromru ya kisah pekendai teli ki army unit da UGOC NC Eastern Command ki balatrai shitom ban petngor ya kari. Ki bahyeng hasam bat ki khun ki kti jang ki Sipai ru ki ladan lang hakane ka Jylla kentiu burom ka ba phu ba pheng bat ka ba isong kun shibun. के इंडस्ट्रियल सेरेमनी के इस गरिमामय अवसर पर मैं सभी अवार्ड विनर्स को बधाई देता हूं। इस समारोह में सबसे पहले मैं उन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहूंगा जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया। उनकी वीरता उनका बलिदान हमेशा भारत की आने वाली जनरेशन को प्रोत्साहित करता रहेगा और इस मंच से गैलेंट्री अवार्ड्स, डिस्टिंग्विश्ड अवार्ड्स और यूनिक साइटेशंस देते हुए मुझे बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है। ये सम्मान आपके साहस, आपके विश्वास और राष्ट्र के प्रति आपका अटूट निष्ठा का प्रमाण है। जिन यूनिट्स को यूनिट एप्रिसिएशन मिला है उन्होंने टीम वर्क और डिसिप्लिन का एक उत्कृष्ट एग्जाम्पल दिया है। मैं पूरे ईस्टर्न कमांड और भारतीय सेना की तरफ से सभी अवार्ड विनर्स और आपके परिवार को बधाई देता हूं। पिछले वर्ष भारतीय सेना ने और विशेषकर ईस्टर्न कमांड ने हर मोर्चे पर बहुत सराहनीय कार्य किया है। सीमा की सुरक्षा हो या इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशंस, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हो या प्राकृतिक आपदा, हमारे योद्धाओं ने हमेशा डटकर और बहादुरी से सामना किया। हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन Kajingja hatangsko kalakta maryong ya kanam ka burom jong ka Jylla barok away laong uba Albert Nongrum MLA na North Shillong. Ulapan pau kajing sngolem ya ki mensim ki bala klat no ya ki bala mensaw bat ya ki ba iet bathon ki bala pat do nut na kani kajingja bak thang mensim. Uba Albert Nongrum ula benyau bakum kini kijing trei bean kidang yai beteng ha kani ka Jylla. Kani ka jingja kamdei ha kasien ka baningkong ula ong. Ula kentu ya ka sarkar ban peni daki kam ban khang sendon ya ki jingti doyong daki par thliu khnai ka bala bu iki mensiem briu ha ka jingma ka ba kraw. Ula penpau ka jingkermen ba ka Judicial Inquiry Commission kan wad benya ya baro ki daw ki bala ya lam sya ka jing bethai dynamite jing ya briu hado arpu prangut jing mensaw prangut ba ya baro ki badon kti ha ka ket ka ba ka di ka thet ya kini ki doyong bean.
ula keliru rukom sensyar jongka JCDC hakitan sutengah. Badal bot ngai bidang hakini ke kriat sngi kalami keto gejing betai jong ka krem dawion pisko pun yo pisko pun habe de bet kani pikum boy na kinong mi kaman ngapan pau ya kejeng sokya woi na prengki responsible representative amar kani kejeng ja kambe kesin beningkong kadon sya kata kejeng sokya ka bujur boleh kini kiki kiwanca kani kapan pau wakadon buat kaya beteng kata ke illegal mining buat ke illegal transportation kamanum la bandinai mano kani kalong ba kipai ba boro kisaki tigai mo ko apun kren kaliang jonga hoy mas ngo kuben mana kaliang government ka constitute kata ke inquiry henry haswa ban ya shaprang buat kata ke inquiry aku apun kren ka basai bagi diki arngut kamtam USP buat kamtam DC Jongka East, Giant Hills. Kin soba ban suspend shwai ki boro arngut. Amar kidei ki sole responsible. Kinumla ban kentai, kinumla ban omok tip. Bat kei ga ba honorable Chief Minister. Lapan pau ba ka jingjingai. Jong tu ka jaka ba ki dan carry out ya kani ka main. Kalong tang ratusan kilometer. Ngako an bu ka jingkeli. Komno ka police department. Kamla ban reach out kamla ban lap yakni ki illegal activities ki baja hak te kathan bar ka bolong lingo kan jangai kan no na po DC office hak jaka kan jangai kan no na po ka police station hak jaka lada justice honorable justice kataki urang la ban poi hak tu ka very spot kan NEHU king taki police akan NEHU kata district administration boleh ka don kecing adukan no bamla ban assess kata ka surok nara ka don ka difficulties and assessment of the road I have to put a question bakata ka jingkeli aku aban bo bagini ki ba main ki ba sai pat yu niu doyong kumno pat kin ya kin chalan bar kumno ka transportation ban penkit uni umar hakanu kalenti pat ada ki om bomdon ta surok tikani kalong kejeng perem ke bajur ban ngakwa bagani ka present government of the day kam dei ban syukuran sudah ketien ngasngo bakadei ban penpau da kam action speak more louder than words no any other can believe except by action kamut bagani ka present government of the day kariban suspend ni ki armut namar ba kata ka jingong bamdon illegal mining kajing bamdon kata ka illegal transportation ngamngai Kaskulba University of Science and Technology Meghalaya haka shiphau tarik Rymphang kelas sedang ya kelumpung ya lekai Inter University East Zone haka jing penyat ka Association of Indian Universities ha Sports Complex jongka USTM ki Samla ya lekai na san phau tili ki skulba kila tu chakani ka lumpung banyak kni ya ki nam la do hak jing ya lekai babon jan lapli ya kani ka lumpung do ukong san ba wailat miki Jylla menteri penroi sports ka Meghalaya batla senran lang da uba Matthew Kenneth Makdo MDC Narayan Bhuyan unong ya lekai ba paunam na Assam ba Bobby L Nongbet District Sports Officer Ribhoy ka Deepa Chaudhary Joint Secretary Assam Olympic Association but Gautam Chaudhary Associate Joint Secretary Assam Olympic Association lasdang hakani ka sngi da ka jingya kop handball hapadeng ka Berhampur University Odisha persha ya ka Banaras Hindu University hakajingkran play ya kani ka lumpung uba wailat miki Jylla ula penken mau ya ki Samla baki lumpung ya lekai kam kimdei tang ka jingya kop hamadan henrei ki long ki atiar ki bakrau ban wanra ya ka jingya teli ka jingya it bat ka jingya day hapo kari baro kawai ulero ek skol ba USTM ka ba penlong ya kum kini ki lempung ban plelat plelenti ya ki Samla pule ban sngoutho baki jingjob kimdei ban long tang hapo ki kamra pule henrei haka jing imru
Hakani kasngi uba awailat miki Shilla, ulaya kendu ru yaki Samla pule medical ayurvedic but nursing, but ulaya peliu jingmut but ki nakabenta kalawe jongki. By PHU. Let's see who can score first. And the last block. Ball possession with ball by Rymphang. A second trial. Passing the ball smoothly. Chance missed. Passing the ball smoothly. Chance created. Did not shoot, but passing again. Shoot, but missed it. Now the ball position to the again PHU. Ball with the Harshit. Turgan is there. Number 3. Score by PHU. Respected Vice Chancellor and the member of the host university, esteemed officials of the Association of Indian Universities and Handball Federation, distinguished guests on the dais, coaches, referees, and team managers, and my dear students, athletes, both men and women, ladies and gentlemen. Before I proceed with my speech, I would like to just introduce myself, and at the same time, as a sport minister of this state, I would like to take this opportunity to welcome all of you to our beloved state of Meghalaya. I hope you will have a memorable stay, which I am totally confident that the host university, which is one of the premier institute in our northeastern region, will make and definitely make your stay a memorable one. Myself, my name is Jylla. This is my second time as an MLA. Just for your information, maybe I look old, but I'm just 35 years of age. Batak itu ki Khubor ngelapoi syakabakut terhadu bangin dia syang biang kublai shibun.